Muraho neza abakunzi ba Military Stories TV. Uyu mwanya tugiye kuberekeza ku gihugu cya Congo, bike mu mateka yacyo, aho tuzagenda tureba uko cyagiye kirangwa n'amateka kuva mu gihe cy'ubukoroni kugeza ubu ngubu, ari nacyo kibazo gihangayikishije abayobozi ba Congo kuva babona ubwigenge batarigeze bashyiraho umurongo ngenderwaho kuba hakemuka ibibazo mu gihugu cyabo. Bakunzi ba Military Stories TV, twabasezeranije ko tuzajya tubagezaho inkuru zicukumbuye ku gihugu runaka, ku bushobozi, kuri politike yacyo ndetse n'ibindi binyuranye. Uyu mwanya tukaba tugiye kurebera hamwe igihugu cya Congo ndetse n'aho giherereye, uburyo cyavuye mu bukoroni, ni uwuhe mwaka n'abayobozi bakiyoboye, uruhererekane rwabo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ni igihugu cya Afurika, kikaba giherereye muri Afurika yo hagati, cyahoze cyitwa Congo Kinshasa. Umurwa mukuru w'icyo gihugu witwa Kinshasa. Hatuwemo abantu bangana na miliyoni 10 zirenga. Icyo gihugu gifite imijyi myinshi ndetse n'intara nyinshi. Ibihugu bihanye imipaka na Congo Kinshasa ni Repubulika yo hagati cyangwa Repubulika y'Afurika yo hagati, Centrafrique, Sudani y'Amajyepfo, mu majyaruguru hakaba igihugu cya Uganda, u Rwanda, u Burundi, Tanzania mu burasirazuba, Zambia na Angola mu majyepfo, ndetse na Repubulika ya Congo Brazzaville mu burengerazuba. Kuva mu mpera z'ikinyejana gishize, hariho abantu bangana na miliyoni 8 bapfuye kubera intambara yatangiye hafi muri 1997. Ariko ibyo byose bikaba byaragiye bikuruka ku bijyanye n'imiyoborere yaranze icyo gihugu. Ndavuga abaperezida bagiye bategeka icyo gihugu. Ahanini wasangaga kenshi uburyo bwo gushyiraho umurongo wo gukemura ibibazo cyangwa gushyiraho amategeko arambye agomba kuyobora igihugu cyabo ntago babijyagamo. Wasangaga kenshi ari bo abayobozi bakunze kwigwizaho imitungo ndetse no ku muryango wabo, kwinezeza ku giti cyabo. Ugasanga abaturage, hari n'abaturage batakorerwa ibarura, batanazwi, batazi ibitaro, batiga, batuye iyo ngiyo mu mashyamba. Nguko uko Congo amateka yayo n'abaturage byagiye bizamuka kugeza ubu ngubu. Ukabona ko gufata umwanzuro cyangwa gushyiraho umurongo ngenderwaho kugira ngo habeho amategeko n'uburyo bw'imiyoborere buhamye bigenda biba ikindi kibazo. Perezida wari uriho wo muri icyo gihe w'igihugu cyitwa ubu ngubu umuperezida uriho akaba yitwa Felix Tshisekedi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba ari we uyoboye ubu ngubu, ariko turaza kubereka abamubanjirije. Hakaba havugwa indimi 5 muri icyo gihugu: Igiswahili, Iringara, Ikiruba n'Ikikongo ndetse n'Ikinyarwanda muri Kivu zombi, iy'amajyaruguru n'iy'amajyepfo mu bice bimwe na bimwe. Impamvu tugarutse kuri izi ndimi ni naho izingiro riri ku kibazo kigoye Congo kuri uyu munsi. Twagarutseho muri tuvuga izi ndimi zivugwa muri Congo,
haza kuvugamo ikinyarwanda. Turaza kureba aba bavuga ikinyarwanda cyangwa ururimi rujya gusa n'ikinyarwanda cyane nka abanyamurenge bavuga ikinyarwanda ariko wumva kidasa n'ikinyarwanda neza. Ese aba bantu inkomoko yabo kugira ngo babe abakongomani ni iyihe? Ariko kugira nanone ngo abanyekongo bumvikane neza mu rurimi ruvugwa cyane bakoresha igifaransa. Kera icyo gihugu cyakoronijwe n'Ababiligi kugeza igihe cyabonye ubwigenge bwabo mu mwaka w'1960. Aha niho hari izingiro ry'ikibazo kiriho ubu ngubu muri uyu mwaka, kuri iyi tariki, kuri uyu munsi tuvuga Kongo. Aba Babiligi nibo mbere y'uyu mwaka w'1960 igihe ibihugu by'i Burayi byazaga gukoroniza Afurika, bimwe mu bihugu bya Afurika, nibwo bagiye bafata abantu hirya no hino bakabajyana gukoresha imirimo y'ubucakara mu gihugu runaka. Nyuma yaho nibwo baje no gukata imipaka. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose bemeza ko buri gihugu kigomba kugira umupaka, ndetse imipaka iravugururwa imwe n'imwe. Babyari mu buryo bwo kugira ngo bagabane ibihugu na n'ubundi bakomeza gukoroniza, ariko ku buryo umwe atazarenga urubibi rw'igihugu akoronije. Nibwo haje gukatirwamo imipaka. Icyari u Rwanda, imbibi z'u Rwanda zimwe na zimwe bagenda bazomeka ku bihugu Uganda, Tanzania, Burundi ndetse na Kongo. Nguko uko aba bavuga ikinyarwanda bibonye muri Kongo, ndetse basangayo abandi bari barajyanywe mu buryo bw'ubukoroni. Ibyo byabaye mbere y'umwaka w'1960 mbere, ariko kudaha umurongo w'abanyagihugu bavukiyeyo muri icyo gihe cyose. Imipaka irangizwa gukatwa bakitwa abanyekongo, abajyanyweyo bagiye mu bukoroni bakitwa abanyekongo. Ibisekuru byabo bibyara ubuvivi n'ubuvivure, aribo abungubu bamwe barimo abanyamurenge ndetse n'abanyamasisi batuye muri Kivu y'Amajyaruguru bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ariko kugeza ubu ngubu niho izingiro riri. Kongo irahakana ngo ntabwo ari abanyekongo. Kongo ko twabivuze yagiye igira ubutegetsi bubangamira ku nyungu zabo bwite, ntibwite kuri rubanda, bukita ku kwinezeza mu mitungo ndetse no kureba abakomoka ku bayobozi gusa, naho inyungu rusange bakajugunya iyo. Mu mwaka w'1971 Mobutu Sese Seko wayoboraga icyo gihugu kuva imyaka 6, yahinduye izina rya Repubulika Iharanira Kongo akita Zaire. Ariko imyaka 25 nyuma y'uko Mobutu ahindura iryo zina, ingabo za Kabila, se wa Joseph Kabila, yakoze kudeta mu gihe Mobutu yabaga mu gihugu cya Maroc mu bitaro. Mu kwezi kwa Gicurasi 1997, icyo gihe rero bahita bahindura izina irya kera nyuma y'ubwigenge muri 1960, bayongera bayita Congo Kinshasa DRC. Ariko uko abayobozi bagiye bahererekana ubuyobozi, niko Kongo mu nce na zimwe yagiye irangwa n'amakimbirane, ndetse akenshi aturutse ku vangura ry'amoko. Abayobozi kubera kuhugira kureba ku mitungo bashaka gushyira
binezeza bo ubwabo n'imiryango yabo, kubaka amazu meza mu mahanga no kwigwizaho imitungo bayishyira mu mahanga. Ntabwo bigeze binjira mu buryo bwo gushyiraho imiyoborere ihamye yo kugira ngo buri wese yibone nk'umukongomani kandi yumve ko hari itegeko rimurengera. Tujye ku bayobozi kuva mu 1960 bayoboye Kongo. Harimo Joseph Kasavubu wavutse mu 1910, aza gupfa 1969. Akaba yarayoboye imyaka 5 n'iminsi 146. Ubwo ni ukuvuga yayoboye mu tariki ya mbere z'ukwa karindwi 1960 ageza kuri 24 z'ukwa 11 1965. Hakurikiraho Joseph Désiré Mobutu wavutse 1930, aza gupfa 1997. Yayoboye kuva kuri 24 z'ukwa 11 1965, aza gupfa ku tariki 16 z'ukwa 5 1997, ayoboye imyaka 25 n'iminsi 201. Haza gukurikiraho Laurent Désiré Kabila wavutse 1939 agapfa mu mwaka w'ibihumbi 2001. Akaba yarayoboye kuva ku tariki 17 z'ukwa 5 1997, aza kwitaba Imana arashwe n'umwe mu basirikare bamurindaga ku tariki 16 z'ukwa mbere muri 2001. Yarayoboye imyaka 3 n'iminsi 244, asimburwa na Joseph Kabila wavutse 1971. Ajyaho ku tariki 26 z'ukwa mbere muri 2001. Aza kuvaho ku tariki 24 z'ukwa mbere 2019 binyuze mu matora. Yayoboye imyaka 17 n'iminsi 363. Haza kujyaho Felix Tshisekedi wavutse 1963, ajyaho binyuze mu matora ategeka kuva ku wa 24 z'ukwa mbere 2019 kugeza ubu ngubu akaba ayoboye imyaka 3 n'iminsi 133. Abamaze ku butegetsi igihe kinini duhereye icyo gihe ku gihe Kongo yabonaga ubwigenge. Mobutu Sese Seko wayoboye imyaka 31 n'iminsi 173. Joseph Kabila wayoboye imyaka 18. Yayoboye imyaka 18 n'iminsi 7. Hakaza Joseph Kasavubu ari wo wagiyeho bakibona ubwigenge, ayobora imyaka 5 n'iminsi 146. Laurent Désiré Kabila ayobora imyaka 3 n'iminsi 240.
45. Felix Tshisekedi imyaka 3 ari we uriho kugeza n'ubu n'iminsi 133. Aka kegeranyo tuvuze nyuma k'igihe bagiye bamara ku butegetsi, hari aho uraza kumva gahusanyije n'iminsi twavuze cyangwa se nuko twagaragaje ko bagiye basimburana. Ni iminsi yagiye yiyongeraho mu gihe bari bamaze mu cyo nakwita politike mu biro. Bakunze ba muri Star Story TV, aba bayobozi bose ntago bigeze bita ku kibazo cy'umuturage wa Kongo nyirizina, kugeza ubwo usanga benshi kuri uyu munsi wa none bitewe n'imiturire n'uburyo bariho, kubona ibyo leta ishobora kuba yabagenera nk'uko leta zindi zibikora, inkingo, ibitaro, biragoranye kuko abenshi bibera mu mashyamba. Ni bwa buryo twavuze Kongo itigeze yita ku miyoborere mu buryo buhamye bwo guha umuturage agaciro gakwiye no kubungabunga ubuzima bwiwe. Akaba aricyo kinateje imvururu kugeza ubu ngubu ku mutwe wa M23 uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bibonye muri Kongo kubera politiki n'imiterere y'isi yari icyo gihe, bakaba baharanira uburenganzira bwabo. Ariko kugeza ubu ngubu abayobozi bamwe ba Kongo bakaba batumva izo mpamvu ko ari ukuri. Ese bizakemuka bite? Kandi bo bavuga ko bafite gihamya, ndetse nanone isi cyangwa se n'umuryango wa Afurika uzi ayo mateka y'uburyo abakongomani bavuga ikinyarwanda babayeho cyangwa inkomoko yabo kugira ngo babe abanyekongo. Ese bizagarukira he? Bakunze ba Star Story TV, reka tube tugaheniye aha ngaha, ariko tuzakomeza kubagezaho amateka y'iki gihugu. Murakoze. Tubabwira ngo kandi mukore subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tubone ibitekerezo byanyu, kandi ni nako bizatuma uko dushizeho ikiganiro muhita mukibona bitabagoye. Murakoze, ibihe byiza, turi kumwe. Imana ikomeze ibahe umugisha.